Uma kube kuhle konke okwenzayo kube impumelelo igama kuPastor ngithaleli noFliki okubaleni sicela kuwena ukuthi inamba esenza kuphela kusona lekuseni lapha ntambama kuphela kube ngama direct calls not WhatsApp ayi WhatsApp ayama SMS nakhona iba umuntu ongumlandeli wechannel futhi sikudala ulandela ichannel because uyamuzwa umuntu ongayena umlandeli mekufonela ukulonda kuyena yabo uyakwazi umuzwa so ngiyacela sibambe lapho ekutheni ba umlandeli so sibheka la uNtobeko umthandi 2311 ngisacela ukubuza ngabe kushona uphupha umuntu owashona ithi yagodola so she dreamt of a deceased person saying it's cold. He's feeling cold, yeah. Nake singakusho. Ngokwesintu number 1 ngokwesintu. Uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu olubumethi yagodola. Lungasho ukuthi kungenzeka lo muntu usazula ngaphandle kwegceke. Futhi kudingeka angeniswe ngaphakathi kwekhaya. Futhi uphawu lungafika uma ukuthi umufi usengakabuyiswa ekhaya. 2 ngokujwayelekile futhi uma uphupha umuntu ongasekho kuwuphawu lokumethi yagodola lungabe lukhomba ukuthi azange nimenzele usiko lokumembathisa ngemuva kokundlula kwakhe emhlabeni. Ngokwesintu kusho ukuthi ngokwamaZulu ngazona kuvamile ukuthi kube khona usiko lokwembathisa olayelwenziwe umuntu umeshonile. So ngeke ngazi kwamanye amasiko ukuthi bona benza njani okwezinye izizwe yabo. 3 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho kuyaba uphawu lobumethi yagodola lingabuye likhombe-ke kwabanye ngenzeka zange lo muntu maybe nimzilele kwabanye kweba ukuthi mhlawumbe uma angazange lo muntu kuzilwe eqokelwe lengobo yabo so kungavela kanjena yabo but asivale kanje. Number 4 kuyenzeka uma uphupha umuntu ongasekho ube uphawu lobumethi yagodola kungenzeka lokhu kufanele ukuthi it's a wake up call ukuthi maybe kufanele lili ithuba lokuvakashela iliba lokuvakashela ingcwabo lokuvakashela ithuba ngoba ngenzeka seligubhekile noma kulicekeleke phansi kumele liyolungiswa. Abanye abantu ke bayebezise kanje ukuthi angafiki isinyagodola ngoba uma ningaya niyohlola lapha ngizofika ukuthi hawu ithuna selagubheka yabo kodwa kakhulu ilokuthi uma umuntu engabuyisiwe ekhaya ngenzeka mhlawumbe indlu yakagogo irondo o lendlu yochani ihlala idalwa yesintu siyawa kufuna mhlawumbe liyilungise liyivuse kuze lo mflo omdzala tohlala kahle lapha kulendlu yabona idala bheka ukuthi isekhona indlu seyawo ayawo livusele lendlu siyabona bese Siweni